I pozdrav ljudi, u ovom videu ćemo da čitamo nešto o zimi, legenda zime u stvari. Verujem da većinu ovoga o zimi niste znali, ali sigurno ste nešto i znali. Ovo prvo prvo što ću sada pročitam ste sigurno znali. To znači svi znaju. Zima je jedno od godišnjih doba koje po konvenciji na severnoj zemljanoj polulopti traje deo decembra, ceo januar, februar i deo marta, a na južnoj zemljanoj polulopti deo juna, ceo jul, avgust i deo septembra. Na dan početka zime, takozvanu kratkodnevnicu koja obično pada 21. ili 22. decembra, na severnoj, a 22. juna na južnoj hemisferi, noć je najduža, a obdanica najkraća. Zima se završava početkom proleća. Na severnoj hemisferi proleće počinje 21. marta, a na južnoj 23. decembra. Tokom zime u obe hemisfere niža visina sunca u zimi uzrokuje sunčevo svetlo. Sunce je jače na strani planete koja je okrenuta prema suncu, sever ili jug je to. U regionima koji doživljaju zime, ista količina sunčevog zračenja se širi preko većeg područja. Ovaj efekat je složen i veće udaljenosti da svetlo mora putovati kroz atmosferu, čime atmosfera troši više toplote. U proleće s tim efektima promene u razdaljini od sunca su zanemarljive. Zima je najhladnija sezona u godini u polarnim i umerenim zonama. Ne javlja se u većem delu tropske zone. Javlja se posle jeseni i pre proleća svake godine. Zimu uzrokuje osa zemlje na toj hemisferi koja je orijentisana dalje od sunca. Različite kulture definišu različite datume kao početak zime, a neke koriste definiciju zasnovanu na vremenu. Kada je zima na severnoj hemisferi, leto je na južnoj i obrnuto. U mnogim regionima zima je povezana sa snegom i temperaturama smrzavanja. Trenutak zimskog solsticija je kada je nadmorska visina sunca u odnosu na severni ili južni pol u svojoj najnegativnijoj vrednosti, to jest sunce je najudaljenije ispod horizonta mereno od pola. Dan u kojem se to događa ima najkraći dan i najdužu noć, s tim da se dužina dana povećava, a dužina noći smanjuje. Kako sezona odmiče, najdužu noć, s tim da se dužina dana povećava, a dužina noći smanjuje kako sezona odmiče nakon solsticija. Međutim, najraniji zalazak sunca i najnoviji datum izlaska sunca izvan polarnih područja razlikuje se od datuma zimskog solsticija, a oni zavise od geografske širine usled varijacije u solarnom danu tokom cijele godine, uzrokovane zemljanom eliptičnom orbitnom videti najraniji i najkasniji izlazak i zalazak sunca. Dobro,
Video je trajao oko 5 minuta, već vidite tačno 5 minuta. Nadam se da vam se svidio. Obavezno kliknite like na svaki video kanala Aca otkriva, Maki Pro i X i Vasin Kutak. Također i subscribe. Maki Pro i X i Vasin Kutak su mi prijatelji. Maki Pro i X je rekao da se subscribe-ujete na moj, Vasin Kutak isto. Nije fair da ja ne kažem da se subscribe-ujete na njihov. Nadam se da vam se svidio video. Ćao!